Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi ni Bishop Ezra, ni ndugu katika Kristo. Wapenzi wa Bwana, nataka kuwasimulia mambo yaliyokuwa hapo mbeleni na yaliyomo wakati huu. Wakati nilipokuwa kijana, wakati ulikuwa kijana, kuna mambo fulani uliambia Mungu ya kwamba mimi nikikuwa mkubwa. Hata wakati tulipokuwa kule shuleni, tulikuwa tukisema ya kwamba mimi nikiwa mkubwa, mimi nitakuwa pilot, mimi nitakuwa driver, nitakuwa doctor, nitakuwa surgeon, nitakuwa mwanajeshi, nitakuwa askari polisi. Na hao yote ambao kuna wengine malengo yao yalitimishwa kulingana na adima yake. Nasi kama watumishi wa Mungu, wakati tumefikia tukawa watumishi, hatukuwa tumepanga kweli kama tutakuwa watumishi. Na Mungu anaita watu kutoka njia mbalimbali. Ni nini najaribu kusema? Wakati mwingine tunapoahidi Mungu, katika kitabu cha Methali inasema ya kwamba 4:5 inasema ya kwamba kila mtu akiweka nadhiri kwa ajili ya jambo fulani, yaani ukisema ya kwamba utatenda jambo fulani na ukose kutenda, Biblia inasema wewe unakuanga mjinga. Wengi walisema ya kwamba Mungu ukiniokoa kutoka magonjwa haya ambayo yanayonikera. Wengine walisema ya kwamba Mungu ukinipatia kazi nitafanya hili na lile. Wengine walisema ya kwamba mimi Mungu wangu ukinipatia promotion mimi nitafanya jambo hili na lile. Wengine hawajatenda. Sababu gani hawajatenda? Sababu mdomo si hadi ya roho. Kila ambacho kiko roho ndio kitu cha maana sana. Kila ninajaribu kuambia ya kwamba tumikie Mungu wakati kitabu cha Mhubiri nasema 12 nasema ya kwamba tumkumbuke Mungu angali tuko na nguvu, angali tukiwa na nini. Kuna wakati wengine, there is a time whereby your health will be nowhere. Kuna wakati tafikia hata pesa ambao unaopata wakati huu, una wakati hautasipata. Lakini ukisitengeza katika njia ambayo inafaa, ikifanya kazi ya Mungu na mambo yale na yale, hakika nataka nikuambie ya kwamba Mungu wako atatetea kazi ya mikono yako. Mungu wako atatetea afya yako, sababu unatumikia hii mwili kufanya kazi ya Mungu. Hizo hera ambao Mungu amekubariki, ambao huku unajua utazipata, sasa umepata unajivinjari ukitaka kufanya jambo lolote. But I'm telling you, God has so many ways to open for blessings. Same case applies to Satan. Satan pia ana mashimo mengi, magonjwa yatatokea, hera zako zitaenda kule. Wakati unapotolea Mungu, wakati unapotoa mwili, hii inamaanisha ya kwamba umefunga mambo fulani shetani anaofuata. Mungu akubariki, sabato njema, na Bwana akulinde na akuongoze. Baba, kwa jina la Yesu, naomba wabariki, waongoze, jaza na Roho Mtakatifu kupitia kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.